Presiden jaga seng HANM bak lampang karboni oleh tu bak sokar pereng kalau semkia hakai badai bak dia peniput pereng ke jalan maklia bat ke Assam. Habaikan bikala patai kebor Serang Press Club mentah kesini bak lampang oleh tu bak keseng layo ke siti nak sokar pereng hak bakal patah aru yang Union Secretary beripet ikut kampo ien. Obrolan pelang wak dekat jalan kapo Assam. Bak kini ke jalan ke sokar India kalau patah. Baka sokar maklia bat ke Assam kini banyak penbitnya ia put usam. Haswa jaga kakanda terik jong benai April juga senam arajar arpusan. Entah kabari baru put usam ubah lamu lihat huru baka sokar pereng kera simkia hakabari baka jik itu ia ketin khasi baka tin garu bat kunjuru hakabari baka tin pentrikam ia ka inalan pergi. Covid mohon kaprat kampuin bangkot ia kehilang kuati Assam hakabaulah kensya ba Meghalaya ba ke Assam kini penbaik no kloi ia kejengit jakput hapadeng kini jelah na lain lagi mat kiba ke sen H&M kalau ban yakhi isdalhi ha ka laitrek naiwing jong snam 20 and 23 ba kejengit kendo ia u MP ke BJP Rakesh Sinha jongga Raja Sabha aka Aksotrek jong benai tobar jong senam arhajar al-saw ulah baun sa kren ye kasar India kalau kilai di imat kiba keseng lagu hikmat kesorkar bank kajing dawa ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ban penrung ye tin khasi karo hak kengit wapka jong register dari India bat kam penbaikput hapreng ke jela Assam bat ke Meghalaya. Kasen kamwa klemda penpau ya ai kuble ya MP Rajesh Sinha bah ka din ni kendo kasen tang hapo katto kenesi balakot te tang hapo katto si lakot te kejelang hak kuati da uskatri ketat kampuyen kasokar dan bat lakha bakin ya penbaik nak keluar ya uput usam negeri japut kaseng ka tentu ya kasokar India ban simkhia yang lek benta namar ba IT tang haki sokar dela kemut kasokar Assam kan non sengap kumbala bu terik bakin pendat negeri jurit rakat kendai terik jong April jong Islam arhajar usan kini lagi tadi imat jong keribat kejak kendril ki badai ki long penting isu ngam sekali kengat ba Islam arhajar pulai kelai terik juga lembar haba kasen ka penlong hakasin mengkong jingini ke kejingkit mek ikang ika skor India bahkan implement no ia kini imat ki jura jong keri kendril tang hadin nyosi kasokar India lembah ka Home Ministry MHA kelakha yang di siti sia kasai HM bat kelakan sai ba ya ka berang isu nakalian jong kasokar TV kala ha saka State Central Division kata kedai ka tnat kedai pek di kampung Kamsam te kami ka penisai kita ba ka Government of India ka ai ka ken sai kenal ha badai bakine ki mat ki ba ka jak real kal anlot hadi di post number that no khamtam e ka ba isu bat nas penting mau yi ha ka ar kusau tare bang ye show meeting batu MP Rakesh Sinha kinailang H&M ha ka ar kusau tare jong bulan Oktober jong mantau sunan batang itu kenisi nilayo iru ba kasokar India kelakha ya Union Home Secretary kasokar India om bantang ban hukum Henry ban penlong da jingalang sindon unte pokwati bat lakha ya kasokar Assam pada kasokar India baki de ban penbaik no yang pusam habrang di Meghalaya Assam kata kemut harga kakra kerik jong April House Lam arhajar usan begini ki peni ba kasokar India ka ai ni kin saikal ya kini tingdawa jong kari baki bendreo
Te kumta nakalian jong ka H&M ka klienti ba hagane ke jiki kabansawan katar dai wat ka baar jong ka jingiki jong jingkit mit jong ka H&M ni klienti ba kaskor ndia ka dai ban ai site green site now saya ka ILP bat yak tin khasi karo ban ithuno ya ka kubut ken sokar te nama kata ni kentu ya Chief Minister Government of Meghalaya kurang sama ki Arnold ki DTCM jong jela Meghalaya ki bedai ki he jong sokar Meghalaya juni kunjuru ya ma el head ba sanbor sulai Dr. Ricky bedai MP jong ni Saleng bedai MP jong ka Tura bakin sikya ya bedai ka benta nama ngatit ba hamantau mai kan parlimen ni Jadi tentu ya kini nongelan dijongi bakin sikya nama lada ka pressure ka klan ni sutu ba lada ya ka betul isu ki aikin signal kan ayu bakin aikin signal saya ka ILP bat ya tin kasi karo te nama kata kun ka sang H&M da ka jing sokya bat da ka jing sokit ram ka kentu ya ki pajban musnong de jalan Meghalaya bakin ai ke dikit bok ke baklan kin ai ke duai bajur ya kini ki mat ki jura jong kari di benreo kenang ba ka sarkar India kan implement no ya ka the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ne ka ILP bat kumjuru ban itu no ya tin khasi bat karo bakan long tin soka kaseng ka kan berbasai ba subuh nama kumpulan mentah kabar isu kelai dan longkam namar ba kasurkan dia kelakha kat dia uru dengan pun seperti